Imaynallam llaqta masikuna, imaynallam wawqiykuna, panikuna, imaynallam qhichwa llaqta, imaynallam chakraruna, hawkallachu kachkankichik. Chaykaya wata tukukuykunña, iskay pachallañam puchuchkan kay wata, kay iskay waranja, iskay chunka hukniyuq wata ripukunanpaq. Huk muyu wichqakuykun, hinaspa huk muyu kichakuykunqa kay hawa llaqtakunapa umanpi ya alchakusqankuman hinaq. Imayna kaptinpas ñam riki ñuqanchikpas chay kawsay ukupiña kachkanchik, chayna kaptinqa manañam riki qhipachachuwanñachu. Ñam ñuqanchikpa kay qhichwa llaqtapa yachayninpiqa, kay qhichwa llaqtapa qhawayninpiqa, pacha qhawayninpiqa manam kunanchu watanchikqa tukuykunqa ni manataqmi qallakunqachu. Ñuqanchikpa yachayninchikpiqa qamkunaqa yachankichikmi kay iskay chunka hukniyuq kay kuski killapim musuq wata ñuqanchikpaqa. Kay wata raymisqanchikqa mana ya ñuqanchikpa llaqtanchikpa yachayninchu, kayqa hawa llaqtakunamanta yaykumuqmi kachkan. Chay kunan punchawqa kachkanchik kimsa chunka hukniyuq punchawpi, kay iskay waranja, iskay chunka hukniyuq watapiraq. Kunanchiki kay llamkayniyta ñuqapas wichqaykusqa kaychiki kay qipa kay watapi llamkasqayqa uyarikunkichik. Imapaqta kayta kichaykuni, imapaqta rimapayta munachkaykichik. Kay unayñam mana kay qhichwa simichanchikpi rimapayarqaykichikchu qamkunata. Chaymi kunan munapayaykuni hinaspa nini imanasqataq kay watataqa wichqaykuywan mana kay qhichwa simipi llaqta masiykunaman rimapayaykuspayqa. Chayta munaspaymi kunan yapamanta yaykuykamuni sunquykichikman, ñawiykichikman, rinriykichikman, wasiykichikman yaykuykamuni. Imapaqmi kay Perú suyupa yachay kamayuqkunamanta rimaykunanchikpaq. Yachankichikmi qamkunaqa kay wawqinchik Pedro Castillo yaykusqanmanta punim kay yachay kamayuqkunaqa kimsaña tikrakurqan, kimsamanña. Hinaspapas mana ya yachanchikchu imayna kay alliqlla qhawaq runakuna, kay chiqnikuq runa kaqkuna imayna qhawasqankutaqa. Ñam kay wawqinchik musuq amawta masinchik yaykusqanmanta ñam maskachkankuña llapa ima llutan rurasqankunata. Imapaqtaq chayta maskachkanku, yapamanta chiqnikuspanku kay runaqa manam allinchu, kay runaqa pasaypaq millay runam, kay runaqa comunista runam, kay runaqa tiruku runam. Chayta nispa yapamanta paytapas hurquyta munaspanku ña paykunaqa maskachkankuña, yachasqankumanta puni manaraqmi pay kay wawqinchikqa chay llamkanan wasiman yaykuchkanraqchu, manaraqmi tiyachkarqaraqchu. Chayna kachkaptinpas ñam chay willakuqkunaqa chay llaqtaman willakuqkunaqa ña maskachkankuña ima llutan rurasqankunata. Pimantataq rimachkanchik huk amawta masinchikmanta, amawta masiymanta payqa llamkachkan kay Huánuco llaqtapim llamkasqa, chay Huánuco suyu, chay yachay wasikuna kamachiq hina, umalla hina. Chaymantam aparqamunku kay Lima llaqtaman kunanqa payqa yachay kamayuq hinallam llamkayta qallaykunñam. Payqa kay iskay chunka pusaqniyuq punchawllapim kay punchawkunallam payqa yaykurqun. Chaymanta rimaykusunchik hinaspa ñawpaqta qhawaykusunchik kay allichasqayta qhawachaykuychik. Kay wawqinchikpa sutinqa riqsinkichikña paymi karqa riki ñawpa yachay kamayuq. Paywanmi kay wawqinchik Pedro Castillo llamkayta qallaykurqa. Payqa maqtalla tawa chunka isquniyuq watayuqllam karqa. Aswan payqa hayka unaytaq chay yachay kamayuq hina unaykurqa. Iskay killa qanchis punchawllam payqa kay yachay kamayuq hina llamkaykurqa. Hinaspa
imapitaq pay pantarqa, payqa allin umayuq amawtan, payqa allin ancha riqsisqa amawtan, mana ya kay Perú suyallapichu kay teqse muyupim payqa allin riqsisqa, chay sumaq rurasqankuna rayku, payqa allintam warmakunawan llamkarqa, hinaspa chayna kachkaptinpas payta hurqurqunku, yachanchikchu imanasqa, llutantachu llamkarqa, manachu allintachu llamkarqa, imaynaya. Hinaspa paytam tikraykurqa kay wawqinchik, paypa sutinqa, yachankichiña paypa sutintaqa payqa Carlos Gallardo Gómez. Paypas allin umayuq runa, allin sunquyuq runa, paytapas terruco comunista nispa chay llullakuykunawan chay hurqurqunku paytapas. Payqa hayka unaytaq kaykun, payqa iskay killa hinaspa iskay chunka kimsayuq punchawllam chay llamkayninpi kaykun, yaqa kimsa killaman chayaykun. Hinaspa chayna kachkaptinpas ña manaraq pay yaykuchkaptinqa ñam chay chiqnikuq runakunaqa chay alliqllan qhawaq runakunaqa chay Fuerza Popular, Alianza Avanza País chaykunapi llamkaqkunaqa ñam paytaqa qhawarqurqakuña wischunankupaq. Ña nirqa kaytaqa hurqusunmi imaynapas. Resolución Suprema número 179/2021. Kunan ñataqmi kay wawqinchik Rosendo yaykurqun riki kunan yachay kamayuq hinaspa paytam riki kay wawqinchik Pedro Castillo chaskiykun payta paywan kuskaña kay yachaykunata sumaqta puririchinnankupaq. Uyarikusunchik ya imatataq Resolución Suprema número 179/2021-PCM. Lima, 28 de diciembre de 2021. Vista la propuesta de la señora Presidenta del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando a lo acordado se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho de Educación al señor Rosendo Leoncio Serna Román. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firma José Pedro Castillo Terrones, Presidente de la República. Firma Mirta Esther Vázquez Chuquilín, Presidenta del Consejo de Ministros. Acto seguido, el señor Presidente de la República procederá a tomar el juramento de estilo al ministro de Estado en el despacho de Educación, señor Rosendo Leoncio Serna Román. Señor Rosendo Leoncio Serna Román, juráis por Dios, estos santos evangelios, desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Educación que os confío. Sí, juro. Si así lo hicierais, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demanden. Chaynam que karjun pay meriki kay kimsa yachay kamayuq ñakachkan haykapi kamaya pay kay qhari unaykunqa alli llamkachinqa kuchuch yanapanqa kuchuch icha imaynaya kanqa qhawi kaynam rimaykuna rikurirqamun pay yaykurqun kay yachay kamayuq hinaptinqa chay huk runakuna kaynatam rimachkan paymanta hinaspapas kay rimasqankupiqa mana ya allin sunquyuqchu rimachkanku paykunaqa rimachkanku yaqa chiqnikuywanña kay warmipas ñam maskarqunña yacharqunña maymanta hamusqanta ima rurasqanta ima llutan rurasqankunata chayta michaqa maskachkanku paykunaqa wichichiyllapim kay runakunaqa llamkachkanku paytaqa riqsinkichikmi paypaqa María Carmen Alba pay miriki ña paytam tapuykunku imaynataq rikchakapusunki kay qhari allinchu kanqa icha manachu chayna niptinmi kaynata rimayku ya uyarikusunchik chayqa RPPpi tapupayachka hinaptinmi kaynata riman kaynata kutichin kay mama María Carmen Alba payqa RPPpi rimarqun imataq kachkan manachu uyarikunchu
porque efectivamente lo acaban de nombrar. Bueno, no sabemos mucho de este ministro, ¿no? Porque efectivamente lo acaban de nombrar. Entiendo yo que forma parte de Juntos para el Perú, que es afiliado, es la información que tengo, ¿no? Y que, bueno, ha sido director regional, entiendo, de educación, ¿no? De gobierno en Huánuco. Y por ahí llegó también una información de que había tenido un proceso también. Uyarichi, queremos cantar, ña, pa, ya charjoña. Chaita puni brimam, imanas jata chaita harimamum. Lam kapten chihari ki imasa chakuykunapas kanmi, chaita michaja tarirjunkuña, paeja kaita mururasqanispa, jaway ña, tarirjunkuña. Manaraq lam kaita qallaykuchkanraqchu, ña paeja ña, kainam el Tribunal Constitucional, ¿no? Que, bueno, espero que pues haga lo mejor posible, una mejor labor, porque necesitamos que el sector de educación sea primordial. El nuevo ministro es el tercero en lo que va de este gobierno en la peor crisis educativa que tiene nuestro país. De hecho, eso lo pone en una situación bastante compleja en cuanto a los retos, y siendo el primero de ellos, como ya lo mencionaste, 100% de escuelas con algún grado de presencialidad a marzo del 2022. Y es que se los meta a marzo. La foto de diciembre no pinta bien. En diciembre solo tenemos el 20% de escuelas que estarían con algún grado de presencialidad. De ahí que la brecha es grande. Y por lo tanto se necesita mucha flexibilidad en el territorio para ni siquiera parar en enero y febrero, sino seguir estimulando de que se pueda dar una gradual ocupación de estos locales educativos con el fin de lograr esta meta a marzo. Protocolos de bioseguridad, definitivamente es una regla. Segundo, autonomía en las escuelas. Mencionabas la reciente publicación de la norma para el siguiente año. Una polémica que se despertó a raíz de esa publicación es que se ponía como máximo 4 horas lectivas diarias en escuelas dentro de la urbanidad. Bueno, todavía no hemos hecho una evaluación a nivel de la bancada. Seguramente en los días que vienen vamos a tener una evaluación y una postura en conjunta, pero de manera particular nosotros creemos que siempre es importante considerar personas que asuman los cambios que se ha planteado en educación. Vamos a escuchar al ministro, qué perspectiva tiene. Por cierto, no he tenido oportunidad de conversar, no sé cómo procesan las ideas, no sé qué nivel político, ideológico tiene. En adelante lo conoceremos. Apenas se conoció el nombre del nuevo ministro de Educación, se conoció también de una sentencia del Tribunal Constitucional. Te escuché, César, hablar de este tema. La sentencia del TC se da por retener el sueldo del de un dirigente sindical. Ya no vamos a utilizar la figura de la presunción, porque esta es una sentencia del Tribunal Constitucional. El nuevo ministro de Educación, Rosendo Serna, registra esta sentencia en el TC por retener la remuneración de un dirigente del Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación del Perú, SUTE, en Huánuco. Se trata de un expediente cuya demanda fue declarada fundada en el año 2006 a favor de Hugo Gabriel Uruncuy Benito por afectación del derecho a la libertad sindical. Encima es un antisindicalista. Y el señor presidente Pedro Castillo, que levanta a la gente, se reúne con todos los gremios sindicales diciendo que el Perú tiene que ser sindicalizado, el Perú trabajador, por supuesto, y nombra una persona que ha sancionado a alguien. No sabía ese detalle, Judy, de verdad que interesante. Rosendo Serna Román, ¿no?, que acaba de juramentar, ha sido sentenciado, repito, sentenciado por el Tribunal Constitucional. Es una sentencia del 17 de julio del año 2006. La Sala Primera del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados García Toma, Víctor, quien ha sido quien lo confirmó, Alba Orlandini y Landa Arroyo, se pronuncian sobre un recurso de agravio constitucional interpuesto por don Hugo Gabriel Uruncuy Benito en la Corte Superior de Huánuco. ¿Qué sucede o qué denuncia este ciudadano? Denuncia que el director regional de educación de Huánuco, don Rosendo Leoncio Serna Román, hoy ministro de Educación de Pedro Castillo,
amenazó con retenerle sus saberes, ¿no? A este trabajador, y declarado culpable por retención indebida de haberes de un funcionario en el año 2006. Aquí está la parte resolutiva, que es a donde siempre vamos los que no queremos leer todo el documento. Dice el Tribunal Constitucional ordenar a don Rosendo Leoncio Serna Román que no vuelva a incurrir en la conducta que motivó la interposición de la presente demanda bajo procedimiento de aplicársele las medidas coercitivas previstas en el artículo 22 del Código Procesal Constitucional, sin perjuicio de la responsabilidad penal que corresponda. Firmado García Toma, Albor Landini, Landa Arroyo. Muy bien, esa es la carta de presentación con la que debuta este ministro, ¿no? Una sentencia del Tribunal Constitucional, nada menos. Away, Chaynam Halaykum Kayawaujenchik, Rosendo Leoncio Serna Román, Yacharjuni Yasutenta. Rosendo Leoncio Serna Román, Paime Kay Mosoch, Yachay Kamayoch, Pajarin Mantaja, Mincha Mantaja, Pajariki Kalpawangmi, el Yamkaita Halay, Yampay Yamkaita Halaykum, Yakinas Papas, Ancha, Kalpachakushañam, Kay Mincha Puncha Kunaja, Yamkaita Halaykunja. Nisqaypi hinapas hayka unaya, hayka punchawya, hayka killaya, llamkanqa kay qhari. Y chaya huk sasyakuykunatapas tarikunqa, hinaspaqa yapamanta chay Perú suyupa huñunakunan wasiman hayarqachispankuqa, uyaparqunqaku, hinaspaqa ninqaku kaykamanya chaymantaqa ripukuyña nispa wichurunqaku paytapas. Ñam maskachkankuña llapa ima sasyakuy kasqantaqa tarikunkuña, hinaspa chay kay willak runapas asikuspangra chay pantay mana allin chukarqa ñoqa mana allin kasqantaqa yachaymanchu. Llamkaptinchikqa ima sachakuykunapas rikurinmi. Manam lliwchu allin ñawiwan hawawanchik. Manam lliwipaqchu allintaqa rurasunchik. Wakinkunapaqa ichaya llamkasqanchikqa manapas allinchu kanqa, wakinkunapaqa allinpas kanqamriki. Aswan chayna kachikaptinpas kay runakunaqa, kay runa masinchikunaqa, kay amawta masinchikunaqa llaqtanchikpaqmi llamkachka. Aswan kayqa kay wawqinchik Pedro Castillo rurasqanqa allinmi. Manam huk yachayniyuq runatachu kay yachay kamayoq hinata churaykun amawta punitam. Chay alliqlla hawaq runakunaqa, chay apu yanapaq runaqkunaqa, chay Perú suyupi rimaq runakunaqa nirqaku imanasqataq amawta chay yachay kamayoq hina kanman. Hukkunaqa manachu kanman nispa nirqaku. Chaymi chay Perú Libre huñupi kaqkunaqa nirqa manam amawta punim kanan, manam hukqa kanmanchu nispa nirqaku. Chayqa allinmi. Pitaq kay Perú suyupa imayna chay yachay wasikuna kasqantaqa yachan. Pitaq amawtam riki. Chayna kaptinqa amawtakunaqa manachu allin umayuq kanman. Chay millay rimaq runakunapaq, chay llaqta chiqnikuq runakunapaqa manaya amawtaqa allinchu. Paykunapaqa amawtaqa manas allintachu hamutan, manas allintachu llamkan, chayna kaptinqa huksi amawtapa rurananta ruranman. Chayqa manaya allinchu. Chaynam riki, chaynam kay wata tukuykun, kay wawqinchik Pedro Castillo llamkayninpaqa ancha sasachakuymi karqun. Allintam ulluykunku kay wawqinchikta, manaya kusikuywanchu, manaya kuyakuywanchu yanapaykunku, aswanmi maqastin, chiqnistin, wischuyta munastin, aswan kallpachaykachinku. Chayqa allinmi. Kunan kay watapi pitaq llallirqun. Chay chiqnikuqkunachu, chay alliqlla hawaq runakunachu, chay llaqta qhipachaq runakunachu llallirqunku, paykunachu munasqanta tariqunku, icha kay wawqinchik Pedro Castillochu aswan kallpachakuykun hinaspa allinta sapichakuykun kay llamkayninpi. Allinlla qaykusqaqa kay wawqinchik Pedro Castillo llaqtanchikmi kay mahanakuypi, kay chiqninakuypi, kay ratanakuypi llallirqun. Haykataya chay Perú suyupa huñunakunan wasipi llamkaqkuna kay watataqa tukuyta munarqaku huk kamachikuqwanña.
paykunaqa munarqaku paykunaqa llapa imanatam rurayta munarqaku kay wawqinchik Pedro Castillo hurquyta munaspanku wichunankupaq manaya atirqunkuchu manam atinkuchu chay munasqankuta chayna kaptinqa imayna sunquyuqa kunan kay watata tukuchkanku paykuna ninqachu allin wataya kusi wataya kachun nispachu nichkanku manaya hinaspa qayninpa rimapayasqayman hinapas kay qharikunaqa kay runakunaqa kay huñukunaqa manam samanqakuchu kay wawqinchik Pedro Castillo wichichiypiqa paykunaqa sapa punchawmi chay wichichiyllapi kanqaku paykunaqa maskanqakum imatañapas maskanqakum kay wawqinchik Pedro Castillo chay Perú suyu kamachik hina kasqanmanta wichunankupaq chaytaqa munachkanku chaypi Mario Vargas Llosa chaynatam umachachkan paypa umanpiqa kay rikchaq kay llaqta kuyapayaq runakunaqa kay llaqta amachaq runakunaqa kay llaqtapaq llamkaq runakunaqa comunistas tirukukunas chaynaqa imaynas chay rikchaq umayuq runakunaqa kay llaqtanchiktaqa umallinman kay llaqtanchiktaqa kay Perú suyunchiktaqa umallinman purichinman chaynatam nichkanku chayna kachkaptinpas kay wawqinchik Pedro Castillo hina umayuq runakunaqa achka suyupiñam achka hatun suyukunapiñam rikurimuchkanku ñawpaqñam kay Chile llaqtapi rikurirqamunña chay llaqta kuyaq llaqta amachaq llaqta allin kawsaynin maskaq runakunaqa Boliviapipas kachkanñam Mexicopipas kachkanñam Venezuelapipas kachkanmi Argentinapipas kachkanmi watankunamanja Colombiapas chayman yaykurqunqa watankunamanja Brasilpas chaymanmi yaykurqunqa chayta manchakuchkanku kay qharikuna chayta mana munaspanmi paykunaqa kay Perú suyutaqa Venezuelata hinam rikurirqachinqa Cubata hinam rikurirqachinqa nispa nichkanku chaynam kachkan wawqikuna chaynam kachkan paniykuna ama manchakusunchu kay llapa ima chay chanin siqasqanqa manam kay wawqinchik Pedro Castillopa huchanchu kay chay waspi chay carro purichiq kallpakuna hinaspa chamikuykuna siqasqanqa manam kay wawqinchik Pedro Castillopa llutan rurasqanpichu kayqa lliw tiqsi muyupim kay corona onjoy kasqan rikurimusqanraykum llapa imapas aswan chanin yakuykum manaya kay Perú suyullanchikpichu kay usa hatun suyupipas paykunapas ñakakuypim kachkanku chayta mana llaqta mana allin riqsisqanraykum chay willakuqkunaqa llutanta pantachispan rimamuchkanku hinaspapas kaywan tukuykusqa llaqta masiykuna kay Willax Panamericana América ATV chaypi rimaqkunaqa manam haykapipas llaqtapaq munasqantaqa manam paykunaqa rimanqakuchu paykunaqa rantisqa huñukunam paykunaqa amachanqaku chay qullqisapa runakunallatam manam llaqtataqa amachankuchu paykunaqa aswan willakuspankupas paykunaqa willakunku llaqtata pantachistin chay imapas rikurirqamun hinaspa chayta muyurqachinku hinaspa llaqtata kaynatam willasunchik llaqta kaynata iñinapaq hinaspa kaynata iñirqachiptinchikqa kaynata willaptinchikqa kay llaqtaqa chiqnikuytam qallaykunqa kay Pedro Castillota nispam chayna umayuqmi paykunaqa willakuchkanku chayna kaptinqa wawqiykuna paniykuna qhichwa runa chakra runa ama lliw nisqankupiqa iñiychikchu mana chay sunquykichikta ismuchinanpaq mana chay umaykichikta pantachinanpaq qamkunapas pinqastin uyariychik munaspaqa chay wañuchiychikña chay rikchaq willakuykunata amaña uyariychikchu chaymi pantachiwanchik paykunapaq huchanpim kayna sasachakuyllapi sapapunchaw kachkanchik paykunaqa manaya kay imayna chay kaqninpi llamkasqan willakuytaqa kay wawqinchik Pedro Castillo kaqninpi llamkasqantaqa willakunqakuchu paykunaqa mana allinllantan willakunqaku imapas mana chay asnaqllantan paykunaqa willakunqaku chayqa manaya allinchu chayna kaptinqa imapaqtaq paykunataqa imaraykuñataq paykunataqa uyarichu aswan kaykunataqa chinkachisunña kachkami musuq willakuqkuna
kayna kaylika pura kunapi rimaspanku kay YouTube rimakkunapas kachkanku ason paykunaqa mana ya ancha riqsisqachu mana ancha riqsisqasqanraykum runakunapas mana llumpaytaqa qabankuraq churiki hinaspa chay wasinchikpi chay qhawana kachkan chayta rataykachinchik chaypiqa paykunaqa rikurikaykamunku Willax Panamericana América chaykunallam rikurimun hinaspa kay YouTube rimaqkunaqa rikurinchu pay chay YouTube rimaqkuna chay Facebook nisqanpi rimaqkunam kaqninpiqa willakuchkanku imayna rikurimusqanman hina paykunaqa willakuchkanku paykunataña uyarisunchik chayllatam kunan rimapayayta munarqani llaqta masiykuna Quechua runakuna wawqikuna panaykuna tukuykunaypaq ya kay iskay chunka iskay waranja iskay chunka iskay niyuq wata sumaq ruru sapa wata kachun qamkunapaq lliwchanchikpaqpas allin wata kachun chaynaq ima chiqnikuytapas pampayta qallaykusunchik sumaq kawsayman yaykuyta munasunchik yanapanakusunchik hinaspa kay wawqinchik Pedro Castillotapas sayapayananchikmi yanapananchikmi chay chiqnikuq runakuna mana munasqanta ruranankupaq chayllatam niyta munarqani sumaq wata kachun kay iskay waranja iskay chunka iskay niyuq wata qamkunapaq chaynaqa tiquyta marqaykuspay qamkunata paqarinkama niykuykichik paqarinkama llaqta misyaykuna imam karqun mana munanchu chayqa